ए गुरुरारे अल्लाहुल जलाल जल्ल जलालो जी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक पैदा खड़लो मोर्चो कदन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक मुबारक मखता दासी मखूची दगा मखी द मदीने मुनव्वरी द जालाल मुबारक द नूर मुबारक पलवशी प्रकीद ले द मदीने मुनव्वरी द जालाल मुबारक का पलवशी रणा गाने द नूरी मुहम्मदी मुबारक प्रकार खोलो यकदम शिकल दगा मासूमाना नमरूद लालूला औ कला द इब्राहिम अलैहिस्सलाम वालिद मोहतरमा मिसली चिदा चिकल वला अल्लाह दा बच्ची और कोलू दा बार तदा से उतला पयो गया कि ओ तरफ ते फना वागस्तला अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालुहु वल इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच्ची और कोलो गिर चापे रोकत दा इलाका चे दा मुकाम और वर्तवी फलस्तीन इलाके सरे नजदे दा यकदम दी हुई चियरा दा से नचगीर चापीरात दरिंदगानी चत दमा दा बची माद की पपंजुबान ले खबरी और उकबल खावन लाजर लाची खावंदा राशा अल्लाह रब्बुल जलाल यो बचीरा खड़े दे खुदा से बची दी चिपदा से अलाका के उपदी कुर्बो जवार की बदा से बची द छानविया रिशा जर्रागे और चकम वखी ऐसे इंतखाब करे चदा से उकत जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम द मखनपल वशी और गाने रवाने यकदम इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक रावास्तलो ख्वाता इस मज़े यो घर गुंदी पागा इस मस्कीदी की खोदो गटी और पसीशात उद्रूले चासेना चरत दरिंदगान पे वर्णशी औ जमा बचिल नुकसान वर्ण के एगुल राधे पदी दौरान की बमूर रात लला द द्वरवजी बस बरा लला दे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक द पेवर कूल पारा वो चिखल बमूरगा गटी दादी ख्वा खड़े आगे इस मस्द बतावर नवदला शिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुती बेरा वागस्तले आग गुतिवे पखपल जुबान की पखुल की दिवलीवी चियो बुतबेव कतला नो खालिस उबबते रवाने वे बलगु तचिबेव कतलागी न बपी रवानो बली तबेव कता दागी न बखालिस शराब रवानो बल तबेव कतागी न बखालिस पे रवानो नो अल्लाह रब्बुल जलाल द इब्राहिम अलैहिस्सलाम का गुती मुबारक दाग द पार चीनी गर्जूले वे दी बोला पेवर कोल खिदमती को योनिम काल पूरे दा खिदमत अदाश और हर कला दे रो प मजा मजा पीश और दा हालात रो गोरी बाज उलमावी दे दगा वक्त की द पिंजल सोमयाश्तो दे और बाजी हुई शना दा कम वक्त द दलाइल शोरो का द उमर लस काल दे और बाजी हुई शना वो काल दे और बाजी हुई ना ए वल्लस काल उमर दे खुदा टोल अक़वाल मुफस्सिरीन जिक्र कड़ी दे ज़ेता सुतवेम अल्हम्दुलिल्लाह नो बाजी हुई चेरा ददा उमर पिंजल लस म्याश्तिश और बाजी हुई न लस कालो बाजी हुई वो कालो बाजी हुई न वल्लस म्याश्ते शदीद दी घर न रोती दे औ दा से गिर चापे रकता साजिब गुन नंदारे कतला न नागा न मोरते मखामक्ष वरतवे जमामोरी दारा तवया जिस्तारब सोगले ब्यावतवी अवल वतवी जमारब सोग दे वीजे मा विस्तारब सोग दी विस्ता बाबा जान आजर दे
وی دا آزر رب سوک دے وی نمرود دے وی دا نمرود رب سوک دے بی بی خاموش شولا چھ دیکھو محکم رفتار کئی پیوزے امتحان کئی چھ دینا محکم دے رفتار کی روان دے بس بی بی پیشوا مثلی چلاڑا آزر توی خاوندا دکم خبر نچرید یریدو کنا آغا معاملوم دی بچی کی اخکاری گی دا خلی دا الفاظ دا سی دی چه دتا جواب ورکول دیر گران دی وی تراشا مسم ورلا راگی ورطو یہ زما بچی اتا سویلا اے زما بابا جانا ذرا دارا دویا چه زما رب سوک دی ویستا موردا وی زما دمو رب سوک دے وی زیما وی زما رب سوک دی وی نمرود دے بیاورتا ناگن وی زادہ نمرود رب سوک دے نو ناگنا آزر لگی شو ابراہیم علیہ السلام لے پا مخبان سپیڑ ورکلا او چه کلا سپیڑ ورکلا او توی بچیا دا نمرود نا اخوا مخیم دا نو دا دوران کی سپیڑے اخوڑلا چھ دا غیر اللہ الفاظ چی دی اغب منکو تب نور سنوے ابراہیم علیہ السلام مبارک ہوئی زدہ اللہ خلیلی ما زبدہ اللہ تعالیٰ الوحیت سمدیت بیانو ما لارکیوں کا تکڑی بیزی را روانی او خان را روان دی ابراہیم علیہ السلام چوکت بابا جانا دا سدیوی دا گڑی دی دا سدی دا بیزی و توی دا لڑ پاکی سروان دیوی دا او خان دی ورتوی بابا جانا دا قسمہ قسم رنگونو کی دا گڑی بیزے دا اچت قد والا چی پیدا کری دی دا چا پیدا کری دی نو دا وقت کے بازر خاموش جلو خاموش چے دا الفاظ بنے استعمالے دا سے خبر بتنکے اے گل نرادے دی دوران کے آزر لگیاری دا بطان عبادت کئی دا غیر اللہ عبادت کئی ابراہیم علیہ السلام مبارک نمبر ایک دخپل بابا جان نشورو آچولا یارا خدا سے بچی چھے دا اللہ الوحیت سمدیت و دا وحدانیت باجیبہ انداز بانے بیانی دا سے اللہ والا شان و کمال ورکڑے رب العالمین جل جلالو داغی تذکرہ کئی هذا غدق دي خبر أول رب العالمین جل جلالو داغی تذکرہ پا قرآن کریم مبارک باجی بانداز بان لکئی اللہ تعالیٰ جل جلالو قرآن کریم مبارک ارشاد مبارک فرمائے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً أراك وقومك في ضلال مبين یاد کے وقت ابراہیم علیہ السلام آزر اخبر بابا جانا آزرتا اے زما بابا جانا تا سنی ولی دی ما سواد اللہ تعالی جل جلالہ نور بطان لرا نور باطل بطان لرا انی اراک از تصوید ما فی ضلال مبین تاسو پخکارا گمراہی کی زینم دا پکم لارو تاسو روانی کلی خودین پر خود دی او دا بوتانو باطلو عبادت کوي دا تاسو پکم ذکر روانی ورا ناشنا خبر دا پلار تا دا سے الفاظ ہوئی پلار تا دا خبر کی چه خبرم باطل دا خبر ٹک ندا درے ڈالی دونی دے درے ڈالی اولی دے سوک لگیاری دستوری عبادت کئی او سوک لگیاری دسپومی عبادت کئی
او سوک لگیائی دنور عبادت کئی ابراہیم علیہ السلام مبارک ټولو ډلو ته د الله الوهیت او صمدیت بیان کړی دی د دې څه کسانو ګرمه کې شونډې جبې کار نه کوي لږ دړه د خلاصه دا خدا سے ګرمي ده چې زویم چې هر سړی ګرم دی خو د بعضې کسانو جبه لوسه پورې ګرمه نه ده نو چې د دې نه لږ نورم دغه زیات شي درجه حرارت نو کیدی شي بیا کار شروع کی کلا یا دا الله دې فضا مزیدار کېمین وای خودی وی چې نمون دی 22 سنټیګریډ هم داسې لګ به طبيعت کړو 42 لګ به طبيعت کړو نو زکم خله کار نه کی ځا الله دې فضا خشته کی لګ دړه د خلاصه لګ محبت سره ما تو سګورې ابراهیم خلیل الله علیه الصلاۃ والسلام دې ته په کوم انداز باندې د الله الوهیت او صمدیت بیانای ابراہیم علیہ السلام مبارک چکلا دانندانوں کا دلا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا ارکل چیخ کارش ابراہیم علیہ السلام مبارک تستورے ستور کارشو سیارخ کارش لا اے گلنو چکلے دولی دونو آوازیو کو قال هذا ربی دیتوی قوم زما دا زما رب دے بیدار شے عجیب انداز کی ہوئی اے زما قوم دا کم ستوری چی تاسوینے تاسو دی عبادت کرے آیا دا زما رب دے علماء کرام فرمائی دا دی ستوری نام سوا یا زہرا دا یا مشتری دا چدان اندارے لیلا فلما جنہ علیہ اللیل رآ کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین آئے حید رب العالمین عجیبہ نظام نے وچے ہر کلے قوم توی دا زمان رب دے چستوری دو مشتری و زہرا چے دان اندارے اولی دا نے دا زمان رب دے فلما فلا ہر کلے چاگا غائب شاہ نو دے و توی قال لا احب العافلین زدہ اگا چاہ عبادت نکم چاگا فنا کی گی اس دلتا علماء ہوئی چھے ابراہیم علیہ السلام سنگوی چھے حاضا ربی دا زما رب دے نا ابراہیم علیہ السلام خو مخ کے پدگا کی دبانے سپیڑے شروع کری دی خو مخ کے نا خبر دا دی شروع کری دا ویس قال ابراہیم لبیہی آزر آتتخذ اسنامن آلہا خو مخ کے سپیڑے شروع کری دی گزاروں نے شروع کری لگیا دے کنا دا دبیاونے چھے قال حاضا ربی دا زما رب دے اے گلنو دے ورطا نبی وجنوی چھے اے زما قوما تاسو دا آغا ستوریو دا آغا سیار عبادت کوئے چاگا فنا کی دن کی دا آیا دا زما رب دستاسو پا خیال کے دا زما رب دستاسو پا خیال کے آئے ہائے ہائے زما رب ندی دا خواتا تاسو رکھوئے زخوتا نوے ما تاسو ہے جی دا زمونگا رب دی عبادت ہی کوئے کنا چی ہر کل تاسو دا دی عبادت کوئے او دا دی فنا شلو عقیدم برابر ندا دوتوی قال لا احب العافلین زمحبت نکو مچاغ غائبی دا سرب عبادت بونکم دی بانے ردک چستا سو عقیدم ٹک ندا بل طرف تراغ چیوی کت دا سومی عبادت شروع دے